nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza naho makuru agezweho. Mu Rwanda hagiye kujyaho umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi. Muri aya makuru turagaruka ku mavugurura mu mushinga w'itegeko rigena umusoro mu Rwanda. Makuru avuga mu turere Ingoma umugabo yishwe n'inzoga bari bamutegeye, nayo Kirunga cya Nyamuragira cyarutse. Tshisekedi yavuze ku biganiro byamuhuje na Kagame muri Qatar yongera gukerensa ubushobozi bwa FDLR. M23 yo yageze muri Walikale Centre. Ni mu gihe President Emmanuel Macron yakiriye abihaye Imana bo muri Kongo bakomeje gushaka amahoro. Israel yisubije umuhora wa Netzarim ugabanyamo Gaza kabiri. Na intambara yo muri Ukraine ishobora guhagarikwa mu byumweru bibiri biri imbere. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo ya none ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu kwa 2025 mukanya turayarambura. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye mu Rwanda hagiye kujyaho umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi. Umunyamabanga leta ushinzwe imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Godfrey Kabera yasobanuriye abadepite ko umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi numara kujyaho ntacyo uzahungabanya ku basura u Rwanda. Minisitiri Kabera yasobanuriraga abadepite impamvu bakwiye kwemeza ishingiro ry'imishinga y'amategeko yerekeye imisoro n'amahoro. Asobanura impamvu y'umushinga w'itegeko ry'umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi, yavuze ko ari ukubera ko urwego rw'ubukerarugendo rurimo gutera imbere ahanini bigaturuka ku ngamba leta y'u Rwanda yashyizeho yo kuruteza imbere. Ati muri gahunda ya guverinoma yo kwihutisha iterambere icyiciro cya kabiri harimo intego yo kugeza u Rwanda ku rwego rw'isi ku bijyanye n'ubukerarugendo bushingiye ku bidukikije ndetse no gukubakabira amafaranga ava mu bikorwa by'ubukerarugendo akava kuri miliyoni 620 akagera kuri miliyari 1 na miliyoni 100 z'amadolari. Yasobanuye ko umushinga w'itegeko rishyiraho umusoro w'ubukerarugendo ku macumbi ugamije gufasha ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba z'igihe giciriritse zo kwishakamo ubushobozi mu gushimangira gahunda ya NST2. Minisitiri Kabera yavuze ko igipimo cy'umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi ari 3% by'amafaranga yishyuwe cyangwa zishyurwa ku icumbi hatabariwemo umusoro ku nyongeragaciro. Ati ibigo byose bitanga icumbi bifite inshingano yo kwiyandikisha ku musoro w'ubukerarugendo ku icumbi mu buyobozi bw'imisoro hakurikije uburyo bugenwa n'ubuyobozi bw'imisoro. Yunzemo ko ikigo gitanga icumbi cyishyuza umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi kikawushyikiriza ubuyobozi bw'imisoro nyuma y'ukwezi kikishyura umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi cyamenyekanishije mu minsi 15 ikurikira buri kwezi kwakorewe imenyekanisha. Ati iyo bavuze icumbi bisobanura gutanga icyumba, icumbi ahantu ho kwakirira abantu n'izindi serivisi zijyana nabyo. Depite Izere yabajije umukerarugendo urebwa n'iri tegeko wari we niba ari uwagiye mu kazi agacumbika cyangwa niba ari umuntu ugiye mu bukerarugendo nyirizina bwo gutembera. Atabo bantu bazajya batandukanira hehe bahuriye mu icumbi. Minisitiri Kabera yasubije ko umusoro ureba buri wese wagiye mu icumbi hatabayeho kureba icyo yagiye gukoramo. Atuye umusoro urareba ahantu hose hari igitanda. Ni umuntu wese wagiye muri serivisi y'icyumba cyo kuraramo, ntabwo dutandukanye umunyamahanga n'umunyarwanda kuko bizagendera ku giciro cy'aho hantu kandi cy'umusoro. Yakomeje avuga ko ku bufatanye n'ikigo cy'imisoro n'amahoro bazakangurira abafite ayo macumbi kwiyandikisha kuri uyu musoro. Ngo asanga umusoro wa 3% atari amafaranga menshi yatuma abantu batitabira kujya muri hoteli cyangwa mu maroje kuko kuyishyuye 100 azaba asabwa gutanga 3% yayo yishyuye ahanye n'ibihumbi 3. Naho Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi kandi yatangaje ko hari ubusonerwe bw'umusoro ku nyongeragaciro bwari butakijyanye n'igihe harimo n'ubwashyizweho ku modoka zikoresha moteri z'imbera byombi hybride kuko hari nyinshi zinjiraga mu gihugu zimaze imyaka myinshi ku buryo ikoranabuhanga wasangaga ridakora neza cyangwa rigakora igihe gito. Ubwo hemezwaga ishingiro ry'umushinga w'itegeko rivugurura irigena umusoro ku nyongeragaciro, umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Kabera Godfrey yatangaje ko hari ibintu byinshi byari byarasonewe umusoro ku nyongeragaciro ariko ubona bitakijyanye n'igihe. Yavuze ko ibicuruzwa byasubijwe ku rutonde rw'ibisoreshwa umusoro ku nyongeragaciro harimo ibikoresho na serivisi by'ikoranabuhanga mu itangazabumenyi n'itumanaho bigaragara ku rutonde rushyirwaho na Minisitiri. Ubwikorezi bw'ibicuruzwa hakoreshejwe inzira y'ubutaka, telefone zigendanwa zikoresha simukadi, ibinyabiziga bya hybride na bateri zabyo. Ibindi bicuruzwa byagenewe igihe ubusonerwe buzarangirira harimo ibikoresho bimwe bitanga ingufu bizasonerwa kugera kuri 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2028, imashini n'umutungo shingiro w'inganda n'ibikoresho fatizo bikoreshwa mu nganda bizasonerwa kugeza ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu 2026, ibinyabiziga bitumizwa hanze bikoresha moteri z'amashanyarazi n'ibikoresho bya station bizongerera umuriro byo bikaba bizasonerwa kugeza ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu 2028. Minisitiri Kabera yagaragaje ko izi modoka iyo zinjiye mu gihugu zishaje zihita ziteza ibibazo kuko ziba zikoresha igice cya lisansi na mazutu gusa. Yavuze ko mu cyerekezo u Rwanda rurimo rwifuzaga ko imodoka zinjira ziba ari nshya cyangwa iz'amashanyarazi gusa kuko arizo zafasha gukomeza gahunda yo kurinda ibidukikije. Atariko kuri TV yaho twabonaga byari bimaze kugera igihe ko bamaze kubyumva tukumva ko nta kibazo, ariko noneho zazindi zikoresha amashanyarazi turacyazisoneye. Noneho turashaka ko mu buryo bwo kubungabunga ibidukikije no kurinda ikirere cyacu turashaka ko izikoresha amashanyarazi byuzuye zaba arizo zibanze. Kabera yavuze ko mu myaka ishize ibikoresho by'ikoranabuhanga byasonewe umusoro ku nyongeragaciro gusa kuko ingo zitunze telefone zarenze 80% basanga bikwiye ko imisoro ishyirwaho. Yavuze ko hakiri ikibazo cyane ari abatunze smartphone nabwo bidatewe nuko zihenze ahubwo abantu benshi badafite ubumenyi buhagije bwo kuzikoresha.
Minisitiri Kabera yahamije ko ari gahunda ihari yo gufasha abanyarwanda benshi kugira ubumenyi mu byerekeye ikoranabuhanga ku buryo bashobora gukoresha smartphone n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Hari impungenge z'abadepite ku mahoro yongerewe kuri lisansi na mazutu azatuma ibiciro byiyongera. Abadepite batoye ishingiro ry'umushinga w'itegeko ryongera amahoro ku bikomoka kuri lisansi na mazutu azajya yifashishwa mu gusana imihanda no kubaka ibigega bya lisansi na mazutu, ariko bagaragaza impungenge z'uko ibiciro bishobora kuzazamuka bikagira ingaruka ku biciro ku masoko. Kuva mu 2016 amahoro yakwa kuri lisansi, mazutu n'ibinyabiziga agenewe gusana imihanda ni amafaranga 115 kuri litiro. Umushinga w'itegeko Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yarayishyikirije abadepite uteganya ko amahoro kuri lisansi na mazutu agezwa kuri 15% by'igiciro cya lisansi muri Gasutamo. Depite Ntezimana Jean Claude yagaragaje ko aya mafaranga azamutse kandi n'ubundi biciro ku masoko biri hejuru byakomeza kugira ingaruka ku biciro. Ati hashize igihe bigaragara ko ku isoko ibiciro bitameze neza, bibangamiye abaturage, ntibiri buze kugira ingaruka nini cyane noneho ku biciro. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe imari ya leta Kabera Godfrey yagaragaje ko ikigamijwe ari ukongera imihanda kuko ibinyabiziga byiyongera buri munsi ku buryo kuri ubu hariho umuvundo ukabije, bityo imihanda yangiritse ikazabasha gusanwa. Ati uko igihugu kirushaho gutera imbere ibinyabiziga biriyongera, bisaba rero ko tuzakomeza kwagura iyi mihanda. Yavuze ko aya mafaranga atazatuma ibiciro bizamuka cyane kuko bihora bigenzurwa bikavugururwa buri mezi abiri, ku buryo mu gihe byazamuka cyane hazakoreshwa izindi ngamba kugira ngo abaturage bataremererwa. Ati ku giciro gihari ubu dushyizeho aya mahoro yakavuye ku 115 akagera ku 150 kuri litiro, ni ukuvuga ngo hiyongereyeho 35 gusa. Mu gihe twasesenguraga dukora amavugurura twabonaga atari amafaranga yakagombye kuzamura ibiciro cyane. Uyu mushinga unagaragaramo amahoro ya buri mwaka ku modoka nto na za Jeep zizajya zishyura 50,000, minibisi ni 100,000, amakamyo na rukururana nto zizajya zishyuzwa 120, naho rukururana nini zishyuzwa 150. Mu makuru avugwa mu turere, i Gatsibo imvura yasenye inzu 126 z'abaturage inangiza hegitari 60 z'urutoki. Imvura ivanze n'umuyaga yaguye mu karere ka Gatsibo yasenye inzu 126 z'abaturage inangiza urutoki rugera kuri hegitari 60. Imvura yaguye mu karere ka Gatsibo kose yari ivanzemo umuyaga mwinshi, yibasiye bikomeye imirenge ya Remera, Murambi, Kiziguro na Kiramuruzi inangiza inzu z'abaturage. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana Richard yabwiye ikinyamakuru igihe ko kugeza ubu bamaze kubarura inzu 126 zirimo n'ibikoni zagiye zangirika hamwe na hegitari 60 z'urutoki rwiganje cyane muri iyi mirenge. Meya Gasana yavuze ko ubutabazi bw'ibanze bwahise bukorwa, bakaba bari gushakira iyo miryango aho irara cyane cyane mu baturanyi. Kuri ubu bakaba bari no gushakisha amabati kugira ngo hasakarwe inzu zangiritse. Gusa ngo hari imiryango yishoboye yibonera isakari kanikorera ibyo bikorwa, bityo ubuyobozi bw'akarere bugafasha abadafite ubushobozi. Meya Gasana yasabye abaturage gukangukira kuzirika ibisenge by'inzu zabo kuko hari igihe imvura nyinshi igwa kandi kenshi kagwa irimo n'umuyaga mwinshi ikaba ishobora gutwara inzu mu gihe itaziritse neza. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema iheruka gusaba abanyarwanda kwitwararika muri iki gihe cy'imvura nyinshi kuko hari ubwibiza byica abantu cyangwa se bagakubitwa n'inkuba. Imibare ya Minema igaragaza ko mu 2024 ibiza byahitanye ubuzima bw'abantu 191. Ingoma ho umugabo yishwe n'inzoga bari bamutegeye. Umugabo w'imyaka 33 wo murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma yategewe kunywa uducupa 7 tw'inzoga zizwi nk'ibyuma, ageze ku ka 5 ahasiga ubuzima. Byabereye mu mudugudu wa Kanyinya mu kagari ka Mutsinda muri uyu murenge mu karere ka Ngoma. Uyu mugabo yategewe kunywa amacupa 7 y'izi nzoga kuko abo bari kumwe bemezaga ko atayamara, bamubwira ko nayamara bari buyishyure. Yatangiye kuzinywa, ageze ku gacupa ka 5 abari bwamererwa nabi bamujyana kwa muganga birangira apfuye. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma niyo nagira Natali yavuze ko iby'uyu muturage wategewe kunywa inzoga z'ibyuma babimenye, ashimangira ko unywa inzoga nyinshi kubera intego abari gushaka kwiyahura. Ati iriya nzoga iremewe kandi iranacuruzwa, ariko duhora dukangurira abantu ko banywa mu rugero. Ikintu cyose yewe n'umuti ukuvura iyo unyweye mwinshi waguhitana, n'ibiryo iyo uriye byinshi ukarenza ni bibi. Turabasaba kwirinda intego nk'izi. Meya niyo nagira yashishikarije abaturage kwirinda kunywa inzoga muri ubwo buryo no kunywa mu rugero, anabasaba kwirinda gutega kuko bishobora kubaviramo ibibazo yabo watanze intego n'uwategewe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu burasirazuba SP Twizeyimana Hamdun yasabye abaturage kwirinda bene ibyo bikorwa kuko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Yasabye abaturage kureka imikino yo gutega kuko ishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, ahubwo abasaba gufasha mu kwerekana abakora izo nzoga zitemewe n'amategeko kugira ngo bakurikiranwe. Mu karere ka Nyanza ho umuyobozi w'ishuri yahagaritswe mu kazi azira inyerizwa ry'ibiryo. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bwatangaje ko bwahannye umuyobozi wa Ecole Secondaire Kibirizi akekwaho kubura kw'ibiryo by'abanyeshuri. Ikinyamakuru Umuseke cyanditse ko umuyobozi w'ishuri rya Ecole Secondaire Kibirizi umurenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza witwa Munyaneza Lambert yahanwa amezi 3 adahembwa atanakora. Ikinyamakuru kivuga ko ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza bwakoze ubugenzuzi busanga hari ibiryo birimo kawunga, amavuta n'ibindi by'abanyeshuri bitaraho bibikwa, kandi umuyobozi ntiyanabasha gusobanura aho byagiye, niko gufata icyemezo cyo kumuhanisha
kumara amezi 3 adahembwa atanakora. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Kayitesi Nadine avuga ko uriya muyobozi w'ishuri bamuhannye. Ati yahanwe n'akanama gashinzwe gukurikirana amakosa kubera amwe mu makosa mu micungire mibi y'umutungo w'ikigo. Ishuri rya ESI Kibirizi risanzwe ryigamo abanyeshuri bataha, rikaba rifite ikiciro rusange kikanagira amashami atandukanye. Munyaneza Lambert wahanwe n'akarere yabajijwe icyo avuga ku byo avugwaho, avuga ko ibyo byose byabazwa ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza. Naho mu karere ka Gisagara ho abakora muri Nyiramageni bifuza kumenya aho amafaranga bakatwa ashyirwa. Abaturage basaga 100 babonye akazi mu mirimo yo gutunganya igishanga cya Nyiramageni mu karere ka Gisagara barinubira kutamenyeshwa ahashyirwa amafaranga bakatwa ku mishahara, babwirwa ko ari aya caisse sociale. Nkuko bamwe muri bo batashatse ko amazina yabatangazwa kubwo gutinya gutakaza akazi babivuga, ayo mafaranga ngo bayakatwa kuva batangira akazi, kandi hari n'abamaze kuhakora amezi agera kuri 5. Nyamara ngo iyo babajije nimero ashyirwaho nta gisubizo bahabwa. Umwe yagize ati niyo tugerageje kubaza ntacyo batubwira, turabaza ngo umuntu yazabwirwa n'iki ko bamuzigamira, nta nimero ya caisse sociale, nta n'iki twamenya ajyahe. Mbere bankataga amafaranga 2500, ariko guhera mu kwa mbere k'uyu mwaka bankata 5000 ku kwezi, kandi urebye umushahara ntiwahindutse. Ubuheruka muri uyu mwaka nakoze imibyizi 22 bankuyeho 2860. Ikibatera impungenge nuko bakora akazi nk'ako bakora ku ruhande rw'iki gishanga ruherereye mu karere ka Nyanza bo badakatwa ayo mafaranga, nyamara batekereza ko rwiyemezamirimo utunganya hose ari umwe. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Gisagara ushinzwe ubukungu Jean Paul Habineza avuga ko nyuma yo kumenya iki kibazo basabye kampani ikoresha abo baturage kubakoresha inama, bakabasobanurira kandi bakabereka amafaranga yabashyirwa, cyane ko kwiteganyiriza byo bifite akamaro. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, ikirunga cya Nyamuragira cyarutse. Ikirunga cya Nyamuragira kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye kuruka, icyakora nta ngaruka iri ruka ryagize ku batuye umujyi wa Goma no mu nkengero zawo. Iki kirunga kibarizwa mu birometero birenga 20 uvuye i Goma, kenshi usanga iri ruka ritagira ingaruka mbi nkuko bikunze kugenda iyo ikirunga cya Nyiragongo cyarutse. Nyamuragira yaherukaga kuruka mu kwa 10 k'umwaka ushize, icyo gihe nabwo nta ngaruka mbi byagize. Kuri iyi nshuro abahanga bagenzura ibyiruka ry'ibirunga bavuga ko ibikoma byacyo biri kwerekeza muri pariki ya Virunga, aho amafoto ya satellite yerekana ko bimaze kugenda ibirometero 7 byerekeza muri icyo gice. Ikigo gishinzwe gukurikirana ibyiruka ry'ibirunga cya Goma Volcanological Observatory cyemeje ibyiruka ry'iki kirunga, gishimangira ko iki kirunga cyari kimaze iminsi cyerekana ibimenyetso byo kuruka, kuko nubwo bitagaragaraga inyuma ariko imbere mu nda y'isi cyari kimaze igihe kiruka. Abaturage basabwe gutuza kuko ibikoma by'iki kirunga bitari kugana ahantu hatuwe, ahubwo biri kugana muri pariki nkuko byatangajwe n'ikinyamakuru Actuality. Mu 2021 ikirunga cya Nyiragongo cyararutse gihitana ubuzima bw'abaturage, abandi benshi barahunga barimo n'abahungiye mu Rwanda. Tshisekedi yavuze ku biganiro byamuhuje na Perezida Kagame muri Qatar, yongera gukerensa ubushobozi bwa FDLR. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo guhurira na mugenzi we Kagame muri Qatar mu biganiro bigamije gushakira umuturambye umwuka mu buri hagati y'ibihugu byombi, yavuze ko yifuza amahoro arambye hagati ye n'igihugu cy'u Rwanda, gusangira guca amarenga ko atumvise neza ibibangamiye umutekano w'u Rwanda. Perezida Kagame na Tshisekedi bahuriye mu biganiro bahujwe na Emiri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani wa kabiri tariki 18 z'uku kwa gatatu. Ni ubuhuza butari bwitezwe cyane ko ubwo Qatar yageragezaga guhuza ibihugu byombi, Tshisekedi yakwebye akitwaza ko afite indi nama i New York. Icyo gihe yavugaga ko Qatar ari inshuti y'u Rwanda, ko by'umwihariko Emiri wa Qatar afitanye umubano wa hafi na Perezida Kagame ku buryo hari amahirwe menshi yo kubogama. Byageze avuga ko azahurira na Perezida Kagame mu ijuru imbere y'Imana, ko ariho bazaganirira. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Le Figaro cyo mu Bufaransa, Tshisekedi yagarutse ku biganiro byabereye i Doha, avuga ko byabaye mu mwuka mwiza kandi ko bizakomeza kugeza igihe habonekeye umuturambye. Tshisekedi yavuze ko ibijyanye n'iyi nama yamuhuje na Perezida Kagame hamwe na Emiri wa Qatar byatangiye kugirwamo uruhare n'intumwa za Qatar mu kwezi kwa kabiri hagati. Ati inama yabaye mu mwuka mwiza. Intambwe y'ibanze yaratewe dufashijwe n'intumwa za Qatar. Nahuye n'umwe mu ntumwa za Qatar mu kwa kabiri hagati mu nama yiga ku mutekano i Munich mu Budage. Intambwe ikurikiraho izatangazwa kuko icy'ingenzi cyari uguhagarika imirwano ako kanya nta yandi mananiza. Ibiganiro bigomba gukomeza kugira ngo haboneke umuturambye. Qatar isobanura ko ubuhuza bwayo budakuraho izindi nzira zemejwe zo gushakira umuti ikibazo, ni ukuvuga ibiganiro bya Rwanda na Nairobi, ahubwo ko bugamije kugarura icyizere hagati y'impande zombi. Abajijwe icyo atekereza ku bivugwa na M23 ko umuryango mpuzamahanga ukomeje kubangamira inzira z'amahoro ahubwo ugashyira imbere gushyigikira ibyifuzo bye by'intambara, yageretse ibibazo byose ku Rwanda, avuga ko rwitwaza guhiga abajenosideri rukagerekaho kwiba amabuye y'agaciro ya Kongo. Ati mu myaka 50 akarere k'ibiyaga bigari kazaba gatuwe na miliyari imwe y'abaturage. Niba tutabanye mu mahoro, ndavuga amahoro arambye, wakwibaza akaga kazabaho. Mfite ubwoba bw'ubundi bwicanyi niba nta gikozwe. Ingingo ya mbere ikomeye ibangamiye u Rwanda mu kibazo cya Kongo ni umutekano warwo umaze imyaka igera kuri 30 ugeramiwe kubera FDLR. Ni umutwe wivanze mu gisirikare cya leta kandi uhabwa intwaro ndetse n'ibindi.
wagiye ugaba ibitero bya hato na hato ku butaka bw'u Rwanda bigatwara ubuzima bw'abaturage bikanangiza ibikorwa remezo. Tshisekedi yabajijwe niba yiteguye kwambura intwaro FDLR nka kimwe mu bangamiye u Rwanda, asubiza ko nta shiti azabikora, gusa yongera gukerensa ubushobozi bwayo, ibintu atabona kimwe n'u Rwanda. Ati yego, kubambura intwaro no kubasubiza mu buzima busanzwe, ibi ni byo gahunda ya Nairobi iteganya mu kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro, yaba iy'imbere mu gihugu n'iyo mu karere ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. FDLR ni umutwe udafite ingufu, ugizwe n'abantu b'impirimbanyi batageze kuri 750 kandi bake nibo bakoze jenoside. FDLR nta kiri cyo ugereranyije na M23. Tshisekedi yavuze no ku gisirikare cye, yemera ko hari ibibazo gifite, ndetse ngo mu kubishakira umuti yavuguruye amasezerano amwe n'amwe igihugu cye gifitanye n'Ubushinwa mu bijyanye n'amabuye y'agaciro mu gushaka ubushobozi. M23 yo yageze muri Walikale Centre. Amasoko y'amakuru atandukanye aremeza ko abarwanyi ba M23 binjiye muri centre ya Walikale, umujyi mukuru muri territoire ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Walikale Centre niho kure mu burengerazuba umutwe wa M23 waba ugeze kuva watangira gufata ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu munsi Fiston Misona Tabashile ukuriye societe civile ya Walikale yabwiye BBC ati biracyagoye kwemeza ugenzura Walikale Centre. Avuga ko kuwa gatatu nijoro no muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane muri uyu mujyi humvikanye urusaku rw'amasasu. BBC yagerageje kuvugana n'uruhande rw'ingabo za leta n'urwa M23 ariko ntibyashoboka kugeza ubu. Colonel Wiringoma uvugira igisirikare cya M23 yatangaje ifoto avuga ko iyo Brigadier General Gaceri w'uyu mutwe ari muri Walikale Centre ku isangano ry'umuhanda wa Route Nationale 3 uva i Bukavu ugaca hano ugana Kisangani, n'umuhanda uva i Goma ugaca Masisi ukagera Walikale Centre. BBC yabashije kugenzura amashusho n'amafoto agaragaza bamwe mu barwanyi ba M23 bari muri centre ya Walikale. Umuryango w'abibumbye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bimwe byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23. U Rwanda ariko rukomeza guhakana ibyo birego. Tabashile yavuze ko hashize icyumweru ibintu bitangiye kumera nabi, kandi ko mbere y'ejo kuwa kabiri habaye imirwano ikomeye ahitwa Mpofi yatumye M23 isatira Walikale Centre ikagera mu ntera ya kilometero 13. M23 yageze Walikale nyuma y'imirwano yabaye kuva mu mpera z'icyumweru gishize hagati yayo n'ingabo za leta zifashijwe na Wazalendo, mbere y'uko imirwano igera muri Walikale mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu. Biro ntaramakuru Reuters bisubiramo umuntu wo mu ngabo za M23 uvuga ko yinjiye muri centre ya Walikale nyuma yo kunesha ibirindiro by'ingabo za leta biri hanze y'uyu mujyi mu gitero gitunguranye babikozeho. Amasoko y'amakuru atandukanye aravuga ko muri Walikale Centre umujyi Reuters ivuga ko utuwe n'abantu bagera ku 15,000 nimugoroba kuwa gatatu humvikanye amasasa adakabije, kandi ko nta mirwano ikomeye yabaye mu ifatwa ryaho. Societe civile ya Walikale ivuga ko abaturage bamwe batangiye guhunga uyu mujyi kuwa kabiri ubwo bumvaga ko M23 irimo kuhasatira, umubare wahunze ukaba utazwi neza. Walikale ni territoire ikungahaye ku mabuye y'agaciro atandukanye arimo cyane cyane tin, ubwoko bw'icyuma bwihariye bukoreshwa mu gukora ibintu bitandukanye birimo za batiri za telefone, ibyuma bimwe by'imodoka, ibirahure by'imodoka, utwuma tubuvuzi bw'amenyo ndetse n'ibindi. Mu cyumweru gishize kubera gusatira Walikale kwa M23, kampani ya Alpha Mine imwe mu nini kwisi zicukura tin ifitwemo imigabane na kampani y'abanyamerika yahagaritse by'agateganyo ibikorwa byayo mu birombe biri ahitwa BC muri Walikale. Mu itangazo ryayo Alpha Mine yavuze ko yasabye indi kampani yo muri Amerika gukoresha inzira za diplomasi kugira ngo hagire igikorwa kuri ibibazo by'umutekano byahiteye gufunga. Walikale Centre iri ku muhanda mugari uzwi nka Route Nationale numero 3 uva i Bukavu ugaca muri uyu mujyi ugakomeza mu burengerazuba, aho mu ntera igera ku birometero 400 uvuye muri iyi centre hari umujyi wa Kisangani, umurwa mukuru w'intara ya Chopo. Uyu muhanda wa Route Nationale numero 3 uhuza intara enye zo mu burasirazuba bwa Kongo, Kivu y'Epfo, Kivu ya Ruguru, Maniema na Chopo. M23 kandi yashyizeho abayobozi bashya bashinzwe imari. Ihuriro AFC M23 ryashyizeho abayobozi bashya bazafasha mu kugenzura imari rusange, imisoro, ishoramari no kugenzura ibijyanye n'inguzanyo. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka. Itangazo rivuga ko Mugisha Robert yagizwe umuyobozi mukuru w'imari akungirizwa n'abandi babiri barimo Kilo Buhunda ushinzwe umutungo rusange n'imisoro. Mugisha kandi azungirizwa na Fanny Kaj Kayembe wagizwe umuyobozi mukuru w'imari wungirije ushinzwe ibijyanye no kugenzura inguzanyo ndetse n'ishoramari. Iri tangazo ryashyizwe umukono na Perezida w'umutwe witwaje intwaro M23 Bertrand Bisimwa ndetse n'umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo Kone Nanga, rikaba rigaragaza ko ibyo byemezo bigomba guhita bitangira gukurikizwa. Tukiri ku makuru avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Emmanuel Macron yakiriye abihaye Imana bo muri Kongo bakomeje gushaka amahoro. Nyuma yo guhura n'abanyapolitike batandukanye bo muri Kongo n'abayobozi bo mu karere, inama y'Episkopi ya Kongo n'itorero rya Kristo muri Kongo bakiriwe muri Champs-Élysées kuri uyu wa gatatu tariki ya 19 bakirwa na Perezida Emmanuel Macron. Iri tsinda ryashyikirije Macron gahunda yabo yiswe amasezerano mbonezamubano agamije amahoro no kubana neza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu biyaga bigari. Perezida Emmanuel Macron kuri X yagize ati: nakiriye intumwa z'amatorero ya Kongo yiyemeje gushaka amahoro muri Kongo, nshyigikiye byimazeyo gahunda yabo kugira ngo duhoshe ibibazo biriho mu burasirazuba bw'igihugu no gufasha kugarura ubusugire bwa Kongo. Ubufaransa bushyigikiye ibiganiro. Inama yahuje Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame yateguwe na Emir wa Qatar ejo i Doha, kandi umuhate wose w'akarere uragenda werekeza muri iki cyerekezo. Bigomba gukomeza.
Inama y'Abepiskopi y'igihugu ya Kongo n'itorero rya Kristo muri Kongo byamaze guhura na perezida wa Angola, uwa Uganda, uw'u Rwanda na Kenya nyuma yo guhura na perezida Tshisekedi hamwe n'abanyapolitiki bo muri Kongo ndetse n'abayobozi ba M23. Izi ntumwa zari zigizwe na ba perezida bombi n'abanyamabanga rusange b'izo nama, Musenyeri Fulgence Muteba na Musenyeri Donatien Chole, hari kandi Reverend André Bokundowa na Reverend Eric Nsenga. Israeli yo yisubije umuhora wa Netzalimu ugabanyamo Gaza kabiri. Ingabo za Israeli zongeye kwigarura umuhora wa Netzalimu ugabanyamo Gaza kabiri, ibyabujije abanyapalestine kongera kugenderanirana nk'uko byari bisanzwe. Israeli yari yavuye muri uyu muhora mu kwezi gushize nka kimwe mu byari bikoye mu masezerano yo guhagarika imirwano na Hamas bahanganye kuva mu kwezi kwa 10 2023. Byari bigamije gufasha abo mu gice cy'amajyepfo kugira ngo basubirane n'imiryango yabo mu majyaruguru ya Gaza. Imibare igaragaza ko abanyapalestine barenga 436 barimo abana 180 bamaze gupfa nyuma y'uko Israeli yubuye ibitero kuri Gaza tariki ya 18 z'uku kwa gatatu. Umwe mu bayobozi ba Hamas, Tahel Al-Nono, yavuze ko batigeze bava mu biganiro byo guhagarika imirwano kabone n'ubwo Israeli yongeye kugaba ibitero kuri Gaza, cyakora avuga ko nta mpamvu yo gusinya amasezerano mashya mu gihe hasanzwe agihari. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuze ko nibwo bagitangira, ndetse agaragaza ko ibiganiro byose biganisha ku guhagarika imirwano bizaba imirwano ikomeje. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza igaragaza ko abanyapalestine 49,500 bamaze kugwa mu ntambara ihanganishije Israeli na Hamas, ndetse ikaba imaze gukomeretsa abarenga 112,700. Ni mu gihe abagera ku 200,000 bishwe mu bitero Hamas yagabye kuri Israeli tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 2023 mu gihe yashimusa abarenga 200. Uyu muhora wa Netzalim ungana na metero 500 ukaba warahindutse nk'izingiro ry'ingabo za Israeli zihanganye n'abo mutwe wa Hamas. Kugeza ubu Gaza yongeye gucikamo kabiri kuko uw'iki gikorwa cyasanze yatembereye mu gice kimwe agomba kugumayo. Naho Perezida Trump yumvikanishije ko Amerika ishobora kugenzura inganda z'amashanyarazi za Ukraine. Perezida Donald Trump yagiranye ikiganiro kuri telefone na mugenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky cyamaze isaha. Yashimye ko cyari kiza cyane nyuma y'umunsi avuganye kuri telefone na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Nyuma yaho Zelensky yavuze ko yemeza ko amahoro arambye ashobora kugerwaho uyu mwaka biyobowe na Trump. Ibiro bya Perezida wa Amerika byavuze ko kuba Amerika ishobora kugenzura inganda z'ingufu za nucleaire za Ukraine nabyo byaganiriweho, nubwo nyuma yaho Zelensky yavuze ko ibi byavuzwe gusa ku ruganda rw'amashanyarazi rwa Zaporizhia rwigaruriwe n'Uburusiya. Umwuka bigaragara ko wari mwiza wo muri icyo kiganiro, utandukanye cyane n'uwaranze uruzinduko rwa Zelensky yagiriye mu biro bya Perezida wa Amerika mu kwezi gushize, ubwo abo bategetsi bombi hamwe na Vice Perezida wa Amerika JD Vance bashyamiranaga bikomeye. Icyo kiganiro cyaje kuwa gatatu cyabaye inshuro ya mbere abo bagabo bombi bavuganye kuva haba iyo nama yabaye mu biro bya Perezida, nubwo kuva icyo gihe amatsinda y'impande zombi yahuriye muri Arabia Saudite akaganira ku cyifuzo cy'agahenge k'iminsi 30. Muri icyo kiganiro cyaje kuwa gatatu na Donald Trump, Perezida Zelensky yavuze ko yakwemera agahenge k'igice karimo guhagarika ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu z'amashanyarazi, ku nzira za gari ya moshi no ku byambu, kashyirwaho mu buryo bwihuse. Ariko Perezida wa Ukraine yaburiye ko igihugu cye cyakwihorera igihe cyose Uburusiya bwaba burenze ku ngingo zaba zemeranyijweho. Zelensky na Putin bavuze ko bakwemera guhagarika ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu z'amashanyarazi, ariko kuva babyemera bombi bashinjanye gukomeza ibitero. Trump yavuze ko ikiganiro cyo kuwa gatatu yagiranye na Zelensky cyamaze hafi isaha. Iyi ntambara ariko yo muri Ukraine ngo ishobora guhagarikwa mu byumweru bibiri. Intumwa yihariye ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Steve Witkoff yavuze ko mu byumweru bike biri imbere Uburusiya na Ukraine bizahagarika imirwano. Iyi ntumwa kandi yavuze ko mu gihe Uburusiya bwakwemera ayo masezerano bushobora gukurirwaho cyangwa bukoroherezwa ibihano bwashyiriweho na Amerika. Agaruka ku kiganiro Trump yagiranye na mugenzi w'Uburusiya ku munsi w'ejo, Witkoff yavuze ko cyari ingirakamaro cyane ndetse ko cyitezweho guhindura byinshi. Yashimangiye ko abakuru b'ibihugu byombi bemeranyije ibijyanye no guhagarika kugaba ibitero ku bikorwa remezo by'ingufu haba Uburusiya na Ukraine cyangwa ku baturage. Bemeranya kandi guhagarika ibitero ku mato yo mu nyanja y'umukara. Ati ndizera ko mu byumweru bike tugiye kubona agahenge. Steve Witkoff yakomeje avuga ko iyo ntambwe ariyo izavamo n'ibyo guhagarika intambara bya burundu, kandi yemeza ko ku itariki ya 18 z'uku kwa gatatu ibintu byatanze agahenge kurusha mu myaka 3 n'igice ishize, kuko kuri ubu hari kubakwa icyizere hagati y'ibihugu byombi. Perezida Trump na Perezida Putin kandi baganiriye ku bijyanye no guhagarika intambara bya burundu, ndetse ibiro by'umukuru w'igihugu wa Amerika byatangaje ko abagize amatsinda mu bya tekinike ku ruhande rwa Amerika n'Uburusiya biteganyijwe ko mu cyumweru gitaha bazahurira muri Arabia Saudite. Ibijyanye no guhagarika intambara ya Ukraine n'Uburusiya nibyo dusoreje amakuru ari kugaruka kuri aya manywa. Reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye, bararikire gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru rubuga. Mugira amahoro.